Om Swastiastu, Wastan Titiang, Adi Wiranata Putra. Biasanya Titiang parat dina de Adi. Titiang ngawit saking banyak adat pas dalam kelon ianya. Titiang ngawitin suling puniki, ngawitin lajah nyuling. Dong sampun suwe sampun langkung dok Titiang kantun SD. Kewantan Titiang ngawit ngadol puniki, jangan langkung ngawit saking waktu 2 kali 14. Jenis suling sane karyane Titiang akeh menika minakadi wonten suling Bali kanutin tadi suling pendek, suling gong kebiar, semak pugulingan, ngantos pengajian, suling gambuh dalam akeh menika. Dalam wonten dalam suling akustik sekadine anggen-anggen akustikan nika cover lagu dan sekadine anggen beli go stage punika. Dalam wonten suling Sunda, suling Amerika, wonten pen flute akeh dalam. Nah yang pahane saat kalau mengakhiri suling, nah sane pilih kapal pertama dia pilih dia demun tieng pilih dia sane paling wayah sane ental kan bahasane sane becik angin dia suling punika pilih dia demun disampune punika harus gaji dia getap dia demun urusan getap au karyanin so manis nih ke nih bolong sane angin tengos nih mupin nih ke demun pangkanti pesu munyina naniki sampun mewah nih banyak pesu munyina nika di kagawane banyak pesu munyina tur jangi disampun harus jangi suarane pesu awulan tasang karyanin song nyawa nih ini pun nika song sane angin kalau mupak nika genah cerijen 5 nika ulan tasang potong malih amun api je sepatutnya nih saya ngajak nada nih munyin tapi misalnya gamelan saya ngajak munyin gamelan yang rinde saya ngajak munyin rinde sampun kinten aku harus bolongin gaya nang bolong tongas region 5 nih kau yang cara tiang mau sang song nyawan pasta nih pengentan finishing harus sampurnya pagar nih ke bolongnya mereka sami patutnya amplas patutnya pun api yang dagingin stiker napi dagingin pepayasan napi patut nih finishing apa harus nih ya mau sang pelanggan nak sani mau belanja mau masak tuaning di tiang mendagang ring sosial media sekali Instagram, Facebook punika jantan sampune petumasan wenten saking seluruh sejebak Indonesia wenten wenten dalam saking dua negara dalam wenten nah sani tumasa wenten suling Bali menakadi suling Goang kan nah akhirnya sani tumasa nika suling akustik sekali bawah setiai wau duaning punika kangen ngafar lagu kan kangen musik kan iko sane banget darah punika. Ya nama angkinan panggil dia akeh jana sane senangkeun suling. Mana kadi parayawanone generasi muda punika akeh sane senang cover lagu dalam karya musik kolaborasi kan kewanten ngiring sarang-sarang pelajarin malih ini teknik nanggen suling puniki permainan suling puniki utaminipun teknik tradisional mupuh punika. Mina kadi ngiringin gebuntangan, ngiringin pengarjaan ike sane panggil dia mungkin agak arang anak langah ane bisa kita. Ngiring ike pelajarin ngiring sarang-sarang di tiang dalar yang newek puniki karyake sane nonton undingin di tiang di puniko. Di tiang dalar katun aja ngiring sarang-sarang aja mangdane bendan benjang pungkur ewokasan preside ajang teknik suling Bali di puniko. Aingge wanta asap punika sane presida wadah titiang rainane mangkin menawi itu wenten akueh wenten unjuk lungsur untuk titiang matur akueh kira langkung atur titiange wau minakadi wenten iwang atur titiang mangdani nenten menggahangering ase sapuna menggahangering kayun nggih wanta asap punika atur dening titiang nyering sareng-sareng belajar mangdane seni budaya Bali puniki utaminipun ini teknik suling-sulingan Bali puniki mangdane presides ajak ngantos lokas. Om Santi Om.